bomculo kaMaskand ngendlela abahlangene ngakhona ngendlela abaxabana ngakhona ungathini nje njengoba kuzoqala unyaka ngoba ikhona okudingakalayo njengamanje ukuthi uvo lwakho njengomuntu omdala emphakathini mhlawumbe nje ungakushiya nje ukuthi balandeli ngabe i-right nihamba ngayo ngabe ku-right ngabe kubi kunjani sekuzoze ngithi uyangiphambanisa ngoba nami ngiyingane emphakathini kodwa ke mfowethu kuyinto ebuhlungu kakhulu isimo esenzakalayo sokuhwebhana kwamaciko siyafisa ukuthi kube nezinsizwa esezizingwevu zikwazi ukuthi zithi ayihlale phansi ibamba umthetho kunezimo ezenzakalayo esenomlando ukuthi zake zakhipha idumbu ukhona abantu ngoba nje kuthiwa sebengcwatshiwe ngalesi simo ezinye ekhona kuyadingeka ukuthi kube khona ukulawuleka kwesimo singasho ukuthi abantu bengangcweki singasho ukuthi abantu